Prošla je noć bila prava ludnica. Imamo Luku koji plače pre meča i Nikolu Jokića koji je odjednom postao trener Nuggetsa, a stvari su dostigle vrhunac u San Francisku sa pobedničkim pogodkom uz zvuk sirene. Moramo početi iz Dallasa i prvog povratka Luke Dončića nakon trejda i brate, stvari su baš postale emotivne. At guard, in his 7th season from Slovenia, number 77, Luka Doncic! Thank you, Luka. Čoveče, baš je delovao slomljeno, bez obzira što su LeBron i društvo dali sve od sebe da ga raspolože. Ali čim je zakoračio na parket, sve je to iščezlo i počeo je maltretirati svoje bivše saigrače. Doncic has it, and again, every time he touches it, early on at least, all the energy looking towards number 77. The Don underneath trying to deliver some magic, and he does just that. Doncic, who now wears those colors, and the number 77 on his back, will get it right back. Luka 3, got it, the Don! I kao što smo i očekivali, povici "otpustite Nika" su počeli s mesta. Nastavilo je tokom cele utakmice, dok se Niko skrivao negde u blizini tunela. Onda je došao red na Anthonyja Davisa da zapleše sa Dončićem tamo pri vrhu. Može se primetiti da je Luka hteo da pošalje snažnu poruku. Što je najbolje od svega, cela je arena slavila kad god bi Dončić postigao koš. Mislim da je ovo samo refleksno za ostalo sećanje. Kako god, Gafford im je dao nekoliko razloga da se za promenu obraduju i svom timu. Mavsi su imali tanak zaostatak nakon prve dve četvrtine, ali onda su u drugoj četvrtini Lakersi u Dallas doneli show. Boy, that was a fantastic play. So this is not the first time he's faced his former team as he lays it up and in. Nobody home. Open. Walking into the three. It's Finney Smith. Oh, Austin! AR! Throwing it down. And he looks at the bench with exploded. He's as shocked as everybody. Ali ništa se od ovoga ne može uporediti sa Dončićevom dominacijom u prvom poluvremenu. I svi su mogli videti da je bio žedan krvi. LeBron whips that pass over the roof. They leave it for Doncic. String music. So he goes right back out. We'll get it right from Finney Smith. On its way. Down it goes. What do they say? You can't script it any better so far? You say, yeah, I know what I did. Luka, another three. Yes! 17 poena za četvrtinu za Luku i zaprepašćujućih 31 za poluvreme na svom povratku, poručujući da, ovo je to što ste trejdovali. Ali pored cele dramatike, Mavsi su znali iznutra kazniti Lakersovu nižu postavu i ostali su u igri tokom celog prvog poluvremena. Here's a lob inside, Gafford to catch, brings it down, back up to score. He met that pass. Najee on the drive, the launch, the tap in on the alley-oop by Anthony Davis. That was not easy, Hart, on the bounce. Martin, runner in the paint, another nice bounce. And that one will count for Caleb Martin. Treća je četvrtina bila izjednačena, ali ovdje su Lakersi počeli da pritežu, iznuđujući 6 izgubljenih lopti u četvrtini. A pogledajte kretnju brzinom svetlosti koja upotpunjuje ceo ovaj posed, pretvarajući odbranu u napad. Four-on-2, Luka behind the back, Rui on its way, got it! Zaostajući na startu posljednjeg perioda, Mavsi su morali da poguraju stvari. To im je uspelo tako što su ponovo Lakerse uterali u reket. Back into this game and it's a leader! Max Christie has helped Dallas climb the mountain. Ali tada, kao da se ceo pakao stuštio na arenu, nakon ove odlične defanzivne sekvence domaćeg tima, što se pretvorilo u ovo. Hachimura left his feet, Max Christie, great job of reading the play, jumped the route, play spots up, rhythm, dribble, yes sir! Give me that. Sa halom koja se trese i momentumom na Dallasovoj strani, niko nije mogao ni pretpostaviti da Lakersi samo što nisu otišli na čudovišnu seriju predvođenu LeBronom. Down the middle comes LeBron!
scoop and score. James operating on the outside, trying to go around Lively, and does. He's still got some quicks, doesn't he? Reeves, he finds him. He's underneath. LeBron gets hit. Count it. And one. LeBarbi preuzima stvari sa 13 poena u četvrtoj, katapultirajući Lakers-e na seriju od 26, da bi potpuno oduvao meč. A i Luka je stavio svoj pečat na spektakl kada je učinio ovo. Underneath, thrown up and in. Oh my goodness. Thrown up and in. What a circus shot. Forms and not get complacent. And that guy won't. Shaking his head. Not tonight, Dallas. Face the reality that the Mavs are going to go down to defeat. As Luka adds to his 43. Ovaj je momak nerealan. 45 poena u svojoj staroj dvorani, odlazeći sa utakmice uz stojeće ovacije i bez da iko ima makar ideju zašto su pobogu tradovali ovog fenomena. Lakersi dobijaju krucijalan meč da bi u poretku ostali na broju 3, a Golden State je imao istu misiju protiv Sparsa, što se na kraju pretvorilo u pravi thriller. Butler waits, got stripped. Spurs have numbers. Castle fakes the pass, floats for two, and the lead back to San Antonio. Na -1 trebao im je pogodak i znate kome se obraćaju. Steph Curry sa svojim 30. poenom vraća Warriorsima vodstvo. U sljedećem posedu imaju priliku da ga čak i povećaju. Međutim, Curry gets it back from Draymond. Castle deflected it, almost got it. Shot clock at 2. Castle, there's the steal. Champagnie with time. Good! ovo je druga Golden Stateova izgubljena lopta u ključnim trenucima, koja dovodi do San Antoniovih poena iz kontre i nije na tome ostalo. Curry, stolen by Keldon Johnson. KJ keeps, hangs, no good. Castle to follow. Čoveče, šta se ovo dešava? Kao da su Warriorsi zaboravili da igraju košarku. Srećom po njih, Sparsima je sviran faul i Jim ide na liniju slobodnih, gde pogađa oba bacanja. San Antoniju je potreban pogodak i okreću se ka Keldonu Johnsonu, koji isporučuje. Keldon inside against Draymond Green, spins and scores and ties. Bitka velikih momaka pod obručem sa Draymondom, gde uspeva da pogodi i donese izjednačenje. I drama se nastavlja. Red je na Golden State, ali pogodite šta sledi. Loose, stolen by the Spurs. Neverovatno, još jedna izgubljena lopta Warriorsa i gosti imaju ogromnu priliku, koju uspevaju da iskoriste. Steph, down low, KJ for the lead again! Kakav pas Stefona Kessla koji pronalazi Johnsona koji se ušunjava. I sada Sparsi imaju prednost. Ali na posljednjem posedu fauliraju Draymonda, dajući mu 2 slobodna bacanja samo tako. Valjda su razmišljali, sve je u redu, samo da Steph ne dobije posljednji šut. I delovalo je kao dobra ideja da se na liniju pošalje neko ko šutira slobodna sa 68%. Ali Green ostaje leden i pogađa oba. I sve se sada svodi na ovaj posljednji San Antoniov šut. Inbounding. Harrison Barnes, the former Warrior, fades for the win. Harrison Barnes does it in the Bay! Moj Bože, pobednički koš Barnesa u svojoj staroj areni, da bi ošamutio Golden State i izbacio ih u play-in zonu na samo 2 utakmice do kraja. Wow, završetak ove sezone će na zapadu biti potpuno lud. A Nuggetsi su već svesni ovoga, pa njihova je borba da se održe iznad. Ali sa Nikolom Jokićem koji preuzima stvari i crta akcije za vreme timeouta, Denver je imao kontrolu tokom prve 3 četvrtine, igrajući predivnu košarku. So fourth in the NBA in three-point percentage. Did I mention something about Gordon in the dunker spot? Draymond Green. Westbrook inside. Boy, they pass it around well. Ali u četvrtoj Kingsi počinju da se vraćaju i publika se također uključuje. Levine pulls a deep one, got it. Back to Levine. Step back three, boy. He's slammed on the hydraulics. Jokic spins. Got Levine in the air, got stripped. Peeled clean. 3-on-2. Ellis for 3. Odjednom dobijamo pravi meč. Sa 4 vezana poraza Denveru se smešilo potencijalno ispadanje u play-in zonu, pa morali su da se bace na posao i preuzmu stvari. I to je upravo ono što su uradili. It's been physical. Here comes the double, then they took it off. Well, that's what happens. He is a lethal passer. Brown sprays it out to the corner. Boy, what a night that young man has had. Pickett
pops one. Nuggetsi preživljavaju i sada su poravnati sa Clippersima, koji su juče također dobili jako važan meč protiv Rocketsa sa Jamesom Hardenom, koji je radio stvari iz starih, dobrih, bradatih vremena sa 35 poena i 10 asistencija. Pogledajte samo ovu ludnicu na tabeli. Čak 5 timova može ili obezbediti prednost domaćeg terena ili ispasti u play-in u posljednja 2 meča. Neverovatno. Kakav je samo ovo divlji završetak sezone. A još juče smo imali sličnu priču gdje je fan provocirao Luku, pa čak i dobio tu bitku. Šta se to tačno dogodilo, morate provjeriti upravo ovdje. Čujemo se u sljedećem videu. Peace out.